B ta ne ta sit na nusu achilia leta kibeleti wagome Munga kayo mazi yatse Jiko shira umu Jiko nina utie umu bwa Jaje chiplaga mule salama takurosa manondi asabasobanye bakama vitu kongo tia vyote vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga yewe kubera ko yendira amafaranga yaramfindije kugira ngo wazamu bamundogeshereze yego uramunsi uri kumubona niwe urashaka tumukorere iki tumufanye nini musaya sarage yajerego mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka nico nshaka sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano maze wewe uracha kuzana ibintu bya kubana hano hari ibintu by'abakurutia hano Mumfashe umusaza wanjye jewe ndamu Kaze mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Musana TV, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkuko muri kubona kuri kamera zacu, tukaba twasuye umupfumu mu masaha ye. Hano akaba hari umuhungu wanzanye. Aimable bimeze bite? Uyu niwe mupfumu koko hambwira? Mbona no mupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono, ibase, ibicuma ari kunyweramo nje biri kuncanga. Uyu niwe wambwiraga koko? uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bidasanzwe ubona ntavuga nti nanje umukobwa nigishije hoya Aimable nje ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'aba bamamyi babapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko banyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukorera arabizi ndetse nabandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza none se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe cyane kuko ngumvura indwara yishi cyane abantu gukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora ndwara mvura n'ibinshi Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru turi y'abakubwa kuko ndibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo wewe unaitwa Aimable unaitwa nani jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki vuga ni umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye Jego umukobwa wigishije umwe amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabiguhaye wabizanyereza uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane igi walizanye narizanye lizani hano tura avango ninzane n'amazi ngo nze ndi kuyanywa
Jego uzana ijo njenda kunguja kupina na watu ndeta kupina wetumia hapa. Sana upo hapana. Dimene ujile kundi. Jego. Jego sila umu. Jego. Nina utie umu kwa. Jaye tiplaga mule salama za kurosa manondi asabasobanya bakama vitu kongo. Tia vyote. Vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki. Vuga. Yewe kubera ko yendira amafaranga yaramfinije kugira ngo wamundogeshereze. Umukobwa ushaka yitwande vuga amazina yiwe. Yitwa Florence. Tumukorere iki tumufanye nini? Musaya sarage yajirirwa mu mande yambaye. Kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka. Nicho chaka. Sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano. Sira yote ndapo waya baze wewe unacha kuzana ibintu bya kubana hano ari ibintu by'abakurutia hano. Mumfashe umusaza wanjye. Jewe ndamugufatiriza n'ibindi narabigukoreye ncatetabwo nkona y'ibintu 1 2 3 hapana ni limwe bikaba biragiye y'ufaranga rw'abazungu 50. Bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje bakivula bagabo muri salongo sokola tubanuli atubatubanye murebe ikibazo cyo y'umwana y'umukobo mu muye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo y'umwana. None se mugandagira ngo nkwibarije Jego ayo mafaranga kuba yanaze mwibase ku bakuru be besobanuye nk'iki buriye. Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabala yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano. None se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka. None se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo n'umufuragiro. Jego niyo mafaranga ya mufuragiro. None se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara. Ndabukwe buba batabonetse inzoka. Jego mu gushyingura nge numva bavuga ngo habamo n'inzoga. Jego banara karaba iyi ni inzoka y'abakubwa ni inzoka y'abakubwa ndabona. Ariko muga ngewe ndashaka nkwibarize mbere yuko mbaza Aimable. Jego Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa? Kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mu cyene nawe ngombwa ngo uhemuke. Ndetse urumva namukorera iki? Imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera. Urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa. Ahubwo muri kundinza iminota irarangiye buletse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana yamazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio Ese muga yamazi ugiye kuyakoresha iki none? Bwa subiri wewe nawa zana maboko jawe hano 1 2 3 4 5 6 Kuko na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umukobwa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona marakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje zirira Aimable yegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera turebe. Jewe ndabwo nchachina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye patwale ala abantu babagome tu batu babagome Muga kayo mazi yatse. Ubu nukuvuga jewe ntabwo njambesha ntabwo batazaja bagira ngo nimuntu ashakaga kungira jewe ntangire akagakogwa nkajane jewe ubu bodapo chachina n'abantu bacha bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma ibyaje ndabirangije. Wabibonye unaja kumva amateka jewe ndako njambesha. Jego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombera mubi jewe ndako njakina na batu
vite hivyo nakagombye kutumia pana kucheza na watu. Najua mbonye ibyo ukoze mbona amazina azanye tiwa mubonye wewe ntabwo mubonye kumbi arari kwiruka mu muriro. Tiwa ntabwo mubonye wewe. Na mubonye. Jama hati pa kwanza. Fanya ndio jama. Tikundi kupira jama. Chendi ntabwo muntu tupinga hano. Ntabwo mubonye kumbi arari kwiruka mu mazi. Ntabwo mubonye. Na mubonye. Ibintu chaka ni biki. Ubukumbaza kuzuko bubazo bwa feke. We. Tuzongere gukina na jiwe. Ugasigaye nzaya kuzanira ryari. Je uzayazana genda numara kubona biba umuntu wawe icyo ashakaga byarangiye uyituzana ubwo bufaranga. Jego nzaya umushiki wanjye yazanye. Jego ndabindi ndagusezereye kwanza taha po. Yego. Taha nakire nabandi ntabwo ari wo ndetse gukorera wenyine. Deka manzi ndikumva no yari guhamagara. Deka manzi mitabe. Jego ndakumva Jego. Jego. Te muda Amerika naho turakorera hiyo ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute. Jego. Mwana zimuga. Jego. Umuntu muri Amerika mumuvura gute kuyo ngwenda mbonye mumuvura ku maso. Abo muri Amerika mumuvura gute? Dekamba Jego. Giye umugore wiwawe bwego reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora Jego. Ndabona muri kubyuka. Jego. Nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze 2 wongere wamagare wohereze ku WhatsApp. Sawa. Waluri kumbaza ngo iki? Abantu muri Amerika mubavura gute? Abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukorera ku isi yose. Kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi sanda bomba n'umuntu twe dukorera ku isi yose. Jego. Rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waba uri nko muri Amerika gukenera? Umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha. Pita bikora ngamukemurira kibazo ubundi akanyishura abonye ibyo mukoreye. Kuko abari kure urumva umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu tutambura twe. Twebwe ndabo atambura turagukorera tu ibindi bikaja badari. Bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga wakazayatanga mu nyuma. Jego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute. Jego kuko nabo yatwambura twamumanika nabo yatwambura. Ntabwo yabambura. Jego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto ibindi bikaza. Ndashaka ro nkwibarize muga. Niki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya? Twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya biato n'ibindi ariko turavuga kuko n'umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora. Kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko kufasha abantu. Yego. Nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga nka hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomantere batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buragishobora kwiyongera hari umutima wa mwaki kiyongera. Igitsina kigufi ni ubu icyo twamumarira nukugira agire bushake bwo kugikoresha. None ibintu igihe dafite bushake bwo kugikoresha nubwo cyabi cyakavambe ndato cyaba kimumari ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tujatongera bitsina. Yego. Ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ubwo yabarongora nk'iminota nk'ingahe? Ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe? Umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru. Tena kaja iongeza pana kugira ngo arongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana. Twe turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibibindi ariko akagira gushake tu. Ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri commentaire batubwire uko nabonye muganga. Rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba baravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe? Ni benshi nabona barakuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye no yamamagaye
tena ngagira ni benshi dobo hanze turabakorera cyane yego murabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya kare wamurogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu none se ko atari njye wamukiye kuri wamukiye niba mpamukiye ubwo se nk'igitekerezo nicyo kurugisha nk'umuntu ugikuye nka hehe bariya kuba bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera nkumbuhisemo ngo bamurogeshe ngasare yiyambura ubusa ibyo niyambura ubusa byo birakumarira bibaye kube ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango w'unsanga amafaranga nakoresheje bayagusubiza nicyo kintu herereyemo gusa nta n'ikindi muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira njewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icya mbere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye batu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabwo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njani taba nuko n'ubunyafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwashaka kutugana yatugana uwashaka tumukorera ari kule twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri ndashaka rero nibarize mushiki wa Emabo ubundi wagiye kumenya gute uno muganga impamvu nazanye umusaza wanjye kuri muganga bwa mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye umusaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwa musaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko ko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwanye twebwe turayiha musaza wacu impamvu twaje ni ukujya tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twe tuzi ko yakoresheje ibyo bintu we yagiye gucuruza ajya kwishyurira abandi amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro ariko kugira ngo mbere yuko udusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira ubavure ngicyo nababwira nuko nabaha namba ya telefone ubundi bakaja bahamagara ushaka kutubonana tukabonana ushaka kumpamagara chaka ari kule akambwira bone mfite namba za telefone nimero 2 ya mbere ni 0788 ingine 0788 iyi ndi nayo ndayifite 0783 izo zose ni nimero uwo ariwe wese yanchakaho akambona ziba no ku WhatsApp izo no kuri WhatsApp yego kadushimwe umuntu wese wari kucya kino kiganiro kuri Musana TV reka mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona iki ibiganiro byacu mugandaza kuza gufata nimero zawe ndaza kuzishyira mu kiganiro hagati kugira ngo umuntu yifuza kugana azakugane tatibazo okay amahoro y'Imana ubwo se mu bapfumu uravuga ngo amahoro y'Imana bane na twebwe ntabwo dukorera shitani kuko dukorera abantu ibibazo byabo kuko icambere nuko tubakemurira ibibazo twebwe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze ariko wafasha amazi mbona amazi aratse amazi kuyakwa kwaka nuko jewe nuko bari bambuye ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo ntabwo aruko amazi kwaka n'imiti nashize igiko okay Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mpfumu igiko murakoze sawa bye igiko twigendere mpamvu tutahe dusubire twavuye yego